You abusia for. As a nordness no. Ade bi wo hono ma was a gitum first. Ne was a gitum ni say. North any south no. Na gap wom pebre. Enumu na Kwame Nkrumah nim die mu no aka say because of north any gap a south gap wom no. Nti okwakọ establish free education scholarship our north. Send na be ya gap na be close. Na eno establishing in year 1949 before na independent kwanya mai. Or establishing in 1949 ebesi ne almost 70 something years ni. Fa so be na pass ayi no so. Sa pass wa do ya nya de by enyan close way. Before say we establish sa scholarship no. Na northern region nyina northern na ewo secondary school ba ko pe eno e hwan na be bie Kwame Nkrumah ena Tamale senior high enu na chi ena osa ba ya na adwun se o form education trust fund ne o de be si secondary schools e wo north because that time no ba ko pe no we bie I no Tamale senior high enu mu no de bie Tumu senior high no de bie Boku senior high no de bie Ghana school yempenimfo sachi se na nipa na onye sabi northern no onu ahunu ayato ho se ne northern leaders every 2000 e ba be sin ne Aliu Muhammad e be di vice president President Mama e be vice president Alhaji Aliu Mahmoud Bawumia e be vice president President Mama be president 8 years de omo mi po mu din omo nyina bia di 8 years nso omo nya omo adwun say sa plan na Kwame Nkrumah yeto ho no ye yato aso aduru mra wo say ye hu say gap na e daho between south and north no ye bedwin hu kwan be fa so aye be close because eno na ma tem bia ye sora ye tu ekwa ye tu ko south no say ye gitu mi say gap wo ho a eno na ye betimi complete enne sa aniswadi huna Kwame Nkrumah hunu 1949 enne yenya independent kura no besin ne ukwa nofa school under trees ai wo Ghana no school north nkwa 80% empenifo de na mu ya fa sa asem no yesra mu e wo se mu nyina mo plan se enough kwambe na be fa so ha gap na be close se e close na antima anya pekura bet at least ebe ben tete kwasi edi koko free baby se Britain o se America eno de ba Ghana enne koko Ghana aba be koko first or second producing country of cocoa enne uguduru no fa koko dua ba kokora ni ho nti ye past ye se asase na egu no fo no e fa baby ni ho a betimi aye koko e fa baby ni ho a odua banchi kura e be yeye e fa baby ni ho a odua podi a e be yeye because asase no ntimi mba se asase we da ho nyina no wodua bibi ho anyeye se betimi yeye saade a e wo se ya ase plan ne ya ma hu se no ran TikTokers no dodo na sori e boy mpinimfo na chi e boy mpinimfo na chi ye boy mpinimfo achi no na yanso ya ye adwon se yanso ye besesa because obi su wo ho no wo anya sika sifie baako be ye 15 20 e wo safa ha bai no kurom oni dan papa wo ho no ma se ayesi anase bibi na besi wo ho a wo kwakora obanya babia so ya nya sika e betimi akwakosi no so a wo nya bi ye mpinimfo send ye south for no hu se ehia wo north nti omo pese south ni north ebeba be ye pen mo so mo to asa anisuadi hunu no so obi a obanya kwan aba be ye leader bia no nanka wato aso because mi gidi se Kwame Nkrumah ni suadi hunu hu ye no se ka Aliu Muhammad eye na adwun so wato aso na ye President Muhammad ebe ya first vice president na ono so ye na adwun so wato aso Dr. Mahmoud Bawumia so ebe ye vice president na ono so ye na adwun so wato aso a by now senka ya ntimi kura anka ye bia schools under trees no ka yini nyina firi ho imagine say 1949 na ye ka out of 1951 no na ye northern region nyina ekura graduate ba ko pe a one ye papa Alhassan Gbazaba that time na ye graduate ba ko no na safa ha no na omo wo
graduate or man even oye teacher I will teach you achimota land time no nyina no now northern school northern student so we year school ekoko duru lekwana where education fees no free but yantiman ko nti enne se sankofo we nyina hunu sa ni so ade hunu na ma no fa northern leadership no e wo se mo to aso go heluluman ba bi ono so ye north na wa meto aso omo aka kire ba yen so omo nyina so bia mbeto aso hwe president kufo be we ni 2000 ena ono no moma oye south na no eye se enough ehie wo ho ena ori program ba se northern acceleration development fund kwa obafa so obeyi hia afri north na mo northerners no se mo banya leadership na no mo na wasanka mo to aso anya de an kasa fan no eda so wo ho na mudi ya adwuma nka pa now nka ebia nka firi ho he nana dubai no ono so be dwen hu se mami ye one village one time e wo north because almost season no e baako so hu ade na mo ye north southness no ba omo dwene northness ho na mo ye northness mo firi ho mo nim hawa e wo ho no mo so mo ba mo nto asa ehihye no so se na be ya ye nyina ye ho beto ye wo ho no medima no si no de me pese me sere nyina ye se kwa me nkroma ye education trust fund for northern development enu na gu president kufo banya northern acceleration development fund enu na gu nanado ebe ye one village one dam project or north enu so no northern contractors ena de ma wo mo ebinum an ye wo mo de yi ama se nsuo wi ya na ade na asa ndi se percent north ko nanim na ye we etia ye ho a na mfa so be na e benya frum mesere mpenifo sa projects sa policies na omo siase efiri kwame nkroma pension musan kwanko fa mai send ye be ya enough yenso e be so ragina kakra Funsi district no the capitals kurun na dahon imagine say Funsi district ni nyina no Funsi na district capital no omo kwan ni nyina quotal ba kokora ni babia sa kuro we ya asase ato aba since 92 efiri kwame nkroma penso be sinne quotal ba kokora ni sa Funsi district assembly no babia nti abana omoto no edi nti omoto na se district capital ena omo ni quotal ba kokorai na nkuran kitwa na aka no eno so e the main road na edeba sa kurunum kura no omo ni quotal oso kurona nkasa ye district capital do ebia administration block ye be ye quotal dia fa ba ko pekura ni ho nso de bia omoto aba omo yi MP MC etena so ana DC etena so nti omo no den pa na mo ye makuro no nti mo lo be se mo pekwan quotal 1 kilometer mpo e dia ma Funsi district na mo anya nti se MP wono se wo kokolo be na nya wa pan na wa power obetimi de quotal 1 kilometer mpo aba Funsi district wa nti MC na wo ho no wo power na be wo so ansana ya appoint to MCA ana DC nti wo so wo be a wonya 1 kilometer emfa mba Funsi district assembly emma mo nya quotal nti se obi se Funsi district se obanya quotal agi se oba wa ansana nya hu quotal ade at 21st century we na kuro muya the whole district munni quotal kwan ba ko pe a edaba bi ti ye ho sa de bia so ye to aba se uduru ho a because of ye wo ho ntinu politicians no ko duru ho no ma nti man pie na o bato nyuma na o yi 10 siri ma o na o kwa eno anu no ye to aba wi asa ayi se 4 years biom e free 92 ebesin ne 92 ye to aba 96 ye to aba 2000 2004 2012 2008 2016 2020 2024 ya to aba almost 9 times 4 times 9 essing na Funsi district enya quotal ba kokora na quotal mpo ena omunyaye
imagine school dan a sisi nkura na ase no sen na nkola no ebe survive wo ho quartal kwa na enyaye nkura na ewo ho no ombe yeda anya light okura dem misramo momma yenkoma yenuan ma omwo no ofo no ya abasafo no na ye hunu wo ha no ya nkasa yenim se nordness no omunya no saa nti misramo momma yenkoma wo mo na yempenifo no ntwa omani hu se muna mo wo ha mo ahokere ndo so no mo na wasa mo fight hard na wo asenso baache ne constituency picture eno no na ohwe Bantama town roads na omodi agu ho no you will be surprised omoma no minister of road just 4 years na quartal gudigu Bantama town roads no wo be surprised nti yempenifo mo ye den abanu mo mayan to no kwa me say NDC o NPP say woto aba manipa no hu say eyempum to na woto ye funsi for almost sofa misramo ma 4 years we nkonko wie na funsi anya quartal yesramo se quartal ba ko na mba yafa kurunum kura munye fa ho ma wo enya sa just it's too much. It is getting out of hand. Enye we nkwa obekọ kuro bebre so kwan ni ho because me am say district back bi MC ebe complaining say omukuro mo ade a challenge am suffer pa eye kwan a omde befa ede omadu anaba kurom eye sesala is no kwan na omu problem pa kese se kwan obefa nanso ho ananuane firi ba kuro obeden wa ye adwuma no na aduane na ba because kwan nya no oye adwuma no wi a ka na obekwa kofa ba no charge obe charge no na sika ni na san kwakọ wure ho ayure ho mpenifo yesremo munwaye na yenso yempeje kakra